Лајк е насловот на неговиот прв роман, чиј прв тираж беше веднаш распродаден за 2 недели. Лајк е новата монета на денешницата, вели истакнатиот режисер, сценарист и писател Срđan Dragojević. Да не ставите некому лајк денес, значи дека го казнувате. Роман за една инфлуенсерка и за разурната моќ на социјалните мрежи. Vrlo zabavan roman, ali je, možemo reći, u suštini jedan horor za omladinu. Mada kupci do sada, prvi tiraž se prodao za 2 nedelje, kupci kažu mi u knjižarama da su kupci najviše mlađi ljudi oko 30 godina. Ali ja bih voleo da roman bude i neka vrsta pozitivnog uticaja na tinejdžere da čitaju. Dvoje najmlađe dece su mi 13 i 14 godina i oni, naravno, em se borimo sa čitanjem, sad neće deca slabo čitaju, em se borimo i sa društvenim mrežama, koliko su provode vremena, Instagram, TikTok i to, mislim, YouTube, to je na neki način jedan stvari i zavisništva kao i droga. Во рамки на годинашниот сајам на книга во Белград и представувањето на романот Лајк, Драгоевиќ реши да направи компромис со кој не би се изневерил себе си доколку се знае што се случува во Србија. Не, ja sam tu rešio kada mi je izdavač Laguna rekao da neće raditi na godišnjicu pada nasrešnice i zločina. Ja sam pristao da potpisujem knjige, ali ne da držim promociju. Nekako našao sam neki kompromis. Prvi roman je, ne mora baš Vučić da mi pokvari svako zadovoljstvo u životu, jel da? Mislim, ne mogu da imam neko zadovoljstvo, pa sam našao kompromis da, eto, na neki način budem prisutan, ali da promocija bude u četvrtak prekosutra u Beogradu. Во еден период сметав дека е неопходен генерален штрајк кој би започнал токму во културата, вели Драгоевиќ, но потоа сватив дека државата никогаш и не била многу заинтересирана за култура. Pa ne znam šta da vam kažem, ja lično sam ambivalentan tu. Da li napraviti štrajk, bojkotovati sve kulturne manifestacije ili održati neki plamen kulture i u teškim vremenima, to je jako teška odluka. Mislim, teška je odluka zato što vi vidite da aktuelnoj vlasti zapravo i ne smeta kada se otkaže neka kulturna manifestacija, za njih je to i ušteda, jer da kao ne moraju da daju ni pare. Sada kriza ovo u Narodnom pozorištu, vidite, Narodno pozorište, ja mislim, oko 30% budžeta za kulturu u Republici. I sad zatvorite Narodno pozorište, ima da uštedite mnogo para, jel da? Pogotovo nema konkursa za film, tako da uštedili su jako puno na kulturi u ovih 1-2 godine, jel da? To je, a nije im stalo, ne idu ljudi u pozorište, ne idu u bioskope, ne čitaju knjige i onda je lako im je da gledaju kako kulturni radnici štrajkuju. Zapravo im je sve jedno. Tako da tu je veliki problem. Da li taj bojkot ima svrhe ili nema, to je pitanje koje uvek postavljamo pred sebe. На прашањето како ја коментира пораката која му била пратена преку еден пријател дека додека е актуелната власт во Србија, тој нема да режира, Драгоевиќ само кусо одговори. Meni je jako dobro da postoje čisti odnosi. Ja te ljude prezirem, oni mene preziru i sve je u redu. To je nekako jako čista stvar. Najbolje da stvari budu čiste. И да знаете на што сте. Jeste.